Om Swastiastu. Pemirsa, rumasa angayu bagia pisan, titiang Made Sukadana Karang, Presiden Ngaturang Orti Bali Majang Idedane, Rahinane Mangkin, Somo Pon Ukupang, tanggal kalih likur Desember warsa kalih talis lai. Inggih sane mangkin aturang titiang Orti sejangkapnya ni. Pemirsa, perikrama sastra utawi nyastra ring Bali rauhe mangkin sampun arang kepanggih sejabaning ring genah-genah suci utawi pura. Sastra inucap nenten wantah mepei ketan sarang geguritan kidung